Reka tubasuhuze inshuti bakunzi bacu, tubahaye ikaze ngo tubagezeho bimwe mu biri kuvugwa hirya no hino mu isi. Turababwira ko Perezida wa Repubulika Paul Kagame ategerejwe muri Botswana. Inteko ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yahagaritse igikorwa cyo kwirukana Minisitiri Shabani nyuma y'ibirego by'uburiganya. Muri Afurika y'Epfo, imyigaragambyo yamagana abanyamahanga yafashe indi ntera. Abasenateri 29 basabye Amerika kutohereza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo abanya-Afghanistan bayirwaniye. Amerika yatangaje ko imaze gushora miliyari 29 z'amadolari mu ntambara na Iran. Umuyobozi w'ikirenga wa Iran yatangaje ko Iran izakomeza kurengera misile n'ubushobozi bwayo bw'ingufu za nucleaire nk'umutungo w'igihugu. Reka mbahe ikaze ngo tuyarambure, nge nitwa Mutesi Glory. Iyi ni Iwacu News 24. Perezida wa Repubulika Paul Kagame ategerejwe muri Botswana. Perezida Paul Kagame arateganya kugira uruzinduko rw'akazi muri Botswana nk'uko ibiro by'umukuru w'iki gihugu byabitangaje. Ibiro bya perezida muri Botswana byatangaje ko tariki ya 6 n'iya 7 Gicurasi 2026 ku butumire bwa mugenzi wa Botswana Duma Gideon Boko, Perezida Kagame azagira uruzinduko rw'akazi muri iki gihugu. Uru ruzinduko ruzabanzirizwa n'inama ya kabiri ya komisiyo ihoraho ihuriweho n'u Rwanda na Botswana ishinzwe ubufatanye, iteganijwe ku matariki ya 4 na 5 Gicurasi 2026 igamije gushimangira ubushake bw'ibihugu byombi mu bufatanye bwitezweho umusaruro. Ibiro bya perezida wa Botswana bivuga ko uruzinduko ruzagaragaza intambwe ikomeye mu guteza imbere umubano hagati ya Botswana n'u Rwanda, cyane cyane mu guteza imbere ubufatanye mu bukungu bufite inyungu zigaragara bushingiye ku byagezweho kuva mu ruzinduko rwo mu 2019, harimo n'amasezerano yo gushyiraho komisiyo ihoraho ihuriweho nk'urwego rwo kurushaho guteza imbere ubufatanye hagati y'ibihugu byombi. Hazasinwa n'amasezerano yo kwirinda gusoresha kabiri agamije koroshya ubucuruzi n'ishoramari hagati y'ibihugu byombi. Hazaba n'inama yiga ku bucuruzi n'ishoramari kuri tariki ya 5 Gicurasi 2026 izahuriza hamwe abashoramari n'abayobozi batandukanye hagamijwe kurebera hamwe amahirwe mashya y'ubufatanye. Perezida Kagame azaba aherekejwe n'abaminisitiri, abayobozi bakuru muri guverinoma y'u Rwanda ndetse n'intumwa z'abashoramari mu rwego rwo gukomeza guteza imbere ubufatanye bw'ibihugu byombi. Ibihugu byombi bisanzwe ari inshuti ndetse mu 2022 byashyize umukono ku masezerano y'ubufatanye n'ubuhahirane mu nzego zirimo ubukungu n'ishoramari. Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ibirego by'uburiganya ku mazina y'abatanze icyifuzo cy'uko inteko nshingamategeko itora igatakariza icyizere Minisitiri w'Intebe wungirije akaba na Minisitiri w'Ubutegetsi bw'igihugu Jacques Shabani byatumye kiba gihagaze. Ibi birimo kubonwa na benshi nk'amayeri ya politiki yo kumukingira ikibaba. Kuwa gatatu, abadepite bari barimo kwitegura kujya impaka kuri icyo cyifuzo bashinja Minisitiri Shabani ko iby'umutekano byamunaniye, kubangamira inzego zo mu ntara no gukoresha nabi ububasha bwe hashingiwe ku ngingo y'146 y'itegeko nshinga ry'iki gihugu. Ntacyo Minisitiri Shabani yari yatangaza. Shabani washyizwe kuri uwo mwanya mu mwaka wa 2024 yari umujyanama mukuru wa Perezida Felix Tshisekedi ndetse yari umwe mu bari bayoboye ibikorwa bya Tshisekedi byo mu mwaka wa 2023 byo kongera kwiyamamaza. Twerekeze kuri iyi nkuru igira iti akagunguru ka petroli kageze ku giciro gihanitse cyaherukaga mu 2022. Igiciro cy'akagunguru k'ibikomoka kuri petroli cyazamutseho 7% kirenga amadolari 126, biba ubwa mbere bibayeho kuva mu 2022 ubwo intambara y'Uburusiya na Ukraine yatangiraga. Iki giciro cyazamutse kuri uwa 4 tariki ya 30 Mata 2026 nyuma y'uko igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gitangaje ko kiganiriza Perezida Donald Trump ku ngamba nshya zishobora gufatirwa Iran nyuma yo kwinangira ikanga gufungura inzira ya Hormuz. Amakuru yashyizwe hanze avuga ko itsinda riyoboye intambara ya Iran ku ruhande rwa Amerika ryaba ryateguye ibitero simusiga kuri iki gihugu nyuma y'uko inzira y'ibiganiro ikomeje kuzamo abananiza. Mu by'ibitero bigamije harimo gufungura inzira ya Hormuz inyuzwamo 20% by'ibikomoka kuri petroli bijya hirya no hino ku isi. Uruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntacyo ruratangaza kuri ibi bitero rushinzwe. Amakuru y'ibi bitero akimara kujya hanze, igiciro cy'ibikomoka kuri petroli cyahise kizamuka kigera ku madolari 126 ku kagunguru kamwe. Mbere y'uko intambara yo muri Iran itangira, akagunguru kamwe kaguraga arenga amadolari 70 gusa.
Twerekeje muri Afurika y'Epfo, imyigaragambyo yamagana abanyamahanga yafashe indi ntera. Imyigaragambyo ikomeje gufata indi ntera mu mijyi itandukanye yo muri Afurika y'Epfo nyuma y'uko abenegihugu berekeje mu mihanda bavuga ko bamagana uburyo abanyamahanga bakomeje kwinjira muri icyo gihugu mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Bashinja abinjira muri icyo gihugu kuba abanyabyaha ruharwa, bakaza no guteza ubushomeri kandi n'abenegihugu barabuze imirimo. Iyi myigaragambyo yatangiye mu ntangiriro za Mata 2026. Abigaragambyo bashinja leta intege nke mu kugenzura uburyo abimukira bakomeje kwinjira muri Afurika y'Epfo mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Yaje gukomera ubwitabire buriyongera ndetse ikwira no mu mijyi minini irimo Pretoria na Johannesburg, aho ubuzima bwabaye nk'ubuhagaze, amashuri, amaduka n'imihanda birafungwa. Abigaragambya bibumbiye mu matsinda nka March and March, Operation Dudura n'abandi bo mu mashyaka nka Action CA na Patriotic Alliance bashinzwe ibikorwa by'urwango ku banyafurika bagenzi babo. Bakavuga ko icyo basaba ari ukutura muri Afurika y'Epfo ari ufite ibyangombwa bibimwemerera. Bakavuga ko kwimukira muri Afurika y'Epfo mu buryo bunyuranyije n'amategeko byazamuye urwego rw'ibyaha n'amatsinda y'abagizi ba nabi, ubushomeri bukiyongera ku kigero cya 33%. Za ambasade z'ibihugu zasohoye amatangazo asaba abaturage babyo kwirinda kujya mu ruhame. Imitungo y'abanyagana yaribasiwe cyane, ibyatumye ambasaderi wa Afurika y'Epfo muri Ghana ahamagazwa ngo yisobanure. Umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres yasabye abenegihugu ba Afurika y'Epfo guhagarika ibikorwa byibasira abanyamahanga kuko ibyo bakora byaba bisa nk'ibyo bakorerwaga mu gihe cy'ubuyobozi bw'abazungu bwari bwarimitse irondaruhu. Muri Afurika y'Epfo habarurwa abantu bakaba miliyoni 3 bahaba mu buryo bunyuranyije n'amategeko, abenshi bakaba ari abo mu bihugu nka Mozambique, Ghana, Nigeria, Zimbabwe na Lesotho. Mu gihugu cya Zimbabwe, perezida yahaye umuhungu w'ipeti rya Lieutenant Colonel. Perezida wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa yazamuye mu ntera umuhungu usanzwe ubarizwa mu gisirikare cy'iki gihugu amuha ipeti rya Lieutenant Colonel. Icyemezo cyo kuzamura mu ntera Sini Mnangagwa cyatangijwe kwa 29 Mata 2026, aho yari asanzwe afite ipeti rya major. Uretse umuhungu we, Perezida Mnangagwa yanazamuye mu ntera abandi basirikare 8 nabo bagirwa ba Lieutenant Colonel. Iki cyemezo cyongeye gukurura induru muri Zimbabwe cyane cyane mu basanzwe bashinzwe Perezida Mnangagwa, itsene wabo kandi kiri mu bibuzwa n'itegeko nshinga ry'iki gihugu. Umukuru wa Sini Mnangagwa witwa David Kudakwashe Mnangagwa asanzwe ari Minisitiri w'Imari wungirije. Mu yandi makuru, abasenateri 29 basabye Amerika kutohereza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo abanya-Afghanistan bayirwaniye. Abasenateri 29 bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bandikiye Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Marco Rubio bamumenyesha ko umugambi wo kohereza impunzi z'abanya-Afghanistan muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ari ubugambanyi bukomeye. Abanya-Afghanistan barimo bakoranye n'ingabo za Amerika mu ntambara zamazemo imyaka 20 zihanganye n'umutwe wa Talibani wasubiye ku butegetsi mu 2021 ndetse nabo mu miryango yabo. Tariki ya 21 Mata 2026, umuryango w'abanyamerika uharanira uburenganzira bw'izi mpunzi Afghanavets watangaje ko ufite amakuru yizewe yemeza ko hari ibiganiro biri kuba bigamije kuzohereza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hatitawe ku bufasha bukomeye zahaye ingabo za Amerika muri Afghanistan. Itsinda ry'abasenateri 29 riyobowe na Senateri Richard tariki ya 28 Mata ryandikiye Minisitiri Rubio ibaruwa ifunguye rimwibutsa ko abanya-Afghanistan biyemeje kwifatanya n'abanyamerika mu rugamba bari bahanganyemo n'abatalibani na Islamic State, bazi neza ko bishyira ubuzima bwabo mu kaga. Senateri Richard n'abagenzi be batangaje ko ubwo abatalibani basubiraga ku butegetsi mu 2021, Amerika yasezeranije benshi muri aba banya-Afghanistan ko izabaho ubuhungiro binyuze muri gahunda yihariye kandi kitazabatererana mu buryo bwari bwo bwose. Bagize bati, twahaye inshuti zacu isezerano zarwaniye hamwe n'abasore n'inkumi zacu imyaka myinshi, batekereza ko Amerika itazabatererana mu bihe bibi. Aho gusoza iryo sezerano, leta ivugwaho kuziha amahitamo mabi: gusubira muri Afghanistan ayitoteza n'urupfu bizitegereje, cyangwa kuzohereza mu gihugu kirimo bifite ibibazo bikomeye by'ubutabazi ku isi.
Aba basenateri bagaragaje ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ari igihugu gifite abantu babarirwa mu mamiliyoni bahunze intambara zicyugarije, bashonje kandi bibasirwa n'indwara, atari igihugu cyo koherezamo Abanya-Afghanistan bafashije ingabo za Amerika hamwe n'imiryango yabo irimo abana 400. Batangaje ko Amerika nirengagiza ubufashizi impunzi zahaye ingabo zayo burimo ubusemuzi, ubujyanama mu muco ndetse no kugira uruhare mu bikorwa bya gisirikare byihariye, ikazohereza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bizaba ari bumwe mu bugambanyi bukomeye kandi bubukiwe mu mateka y'igihugu cyabo. Mu yandi makuru kandi, Amerika imaze gushora miliyari 25 mu ntambara yayo na Iran. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zemeje ko kuva tariki ya 28 Gashyantare 2026 ubwo zashozaga intambara kuri Iran zimaze gushoramo ibifite agaciro ka miliyari 25 z'amadolari. Aya mafaranga angana n'ingengo y'imari yose yateganirijwe iki kigo cya Amerika gishinzwe ubumenyi bw'isanzure NASA. Umugenzuzi muri Minisiteri y'Intambara Jim Haste yabwiye abadepite bagize komite ishinzwe igisirikare ko amafaranga menshi muri aya yashowe mu ntwaro. Gusa ntiyasobanuye mu buryo burambuye byinshi byashowemo aya mafaranga cyangwa se niba harabaruwemo ikiguzi cy'ibyangijwe ku bigo by'ingabo za Amerika biri mu burasirazuba bwo hagati byarashwe n'ingabo za Iran. Minisitiri w'Intambara Pete Hegseth yatangaje ko aya mafaranga atari menshi ashingiye ku kuba Amerika yarashakaga kuburizamo umugambi wa Iran wo gukora intwaro kirimbuzi zakwangiza byinshi cyane. Hegseth yagize ati, mwari kwishyura ngahe kugira ngo Iran ntigire intwaro kirimbuzi? Mwari kwishyura ngahe? Depite Adam Smith yagaragaje ko abadepite bari bamaze igihe kinini basaba amakuru y'amafaranga amaze gushorwa muri iyi ntambara. Ashima Minisiteri y'Intambara kuba yatanze make muri yo. Ati, nshimiye ko musubije icyo kibazo kubera ko twari tumaze igihe kinini tukibaza kandi nta wari warigeze aduha imibare. Abakurikiranira hafi y'intambara bagaragaza ko amafaranga Amerika imaze kuyishoramo ashobora kuba arenga miliyari 25 kuko ubwo yari imaze iminsi 6 umwe mu bayobozi bo muri iki gihugu yahishuye ko hari hamaze gushorwamo arenga miliyari 11 z'amadolari. Mu yandi makuru, umuyobozi w'ikirenga wa Iran Mojtaba Khamenei yatangaje ko bazakomeza kurengera ingufu zabo za nucleaire. Umuyobozi w'ikirenga wa Iran yatangaje ko Iran izakomeza kurengera misile n'ubushobozi bwayo bw'ingufu za nucleaire nk'umutungo w'igihugu. Mu itangazo ryanditswe ryasomwe kuri televiziyo y'igihugu, Mojtaba Khamenei yavuze ko miliyoni 90 z'abanya-Iran imbere mu gihugu no hanze zitewe ishema n'icyo yise indangagaciro za Iran mu kurengera izo ngufu za Iran. Yongeraho ko bazarengera ibyo nk'uko barengera amazi y'igihugu, ubutaka n'ikirere. Khamenei kandi ntabwo araboneka mu ruhame cyangwa mu mafoto kuva mu kwezi gushize yajya ku butegetsi nyuma y'igitero cya Amerika cyishe umugore we ndetse na se Ayatollah Ali Khamenei. Muri iri tangazo rya none kuwa kane akomeza ku muhora wa Hormuz, Khamenei yagize ati, twe n'abaturanyi bacu bo mu kigobe cya Persi cya Oman dusangiye igeno. Abanyamahanga baza bava mu birometero ibihumbi n'imigirire y'ubusambo n'ubuhemu nta mwanya bahafite uretse mu ndiba y'amazi yawo. Yavuze ko uburyo bushya bwo gutegeka umuhora wa Hormuz buzazana ituze n'iterambere ku bihugu byo mu kigobe. Yijeje ko Tehran izaba umutekano akarere k'ikigobe kandi ko bazakura umwanzi mu nzira y'amazi. Mbashimire mwe mwese twabanye, ibiganiro nk'ibi ngibyo nakagaruka hano kuri Iwacu News 24. Nitwa Mutesi Gloria.